kayak begini, jaga gue terus itu dan nggak jatuh nih. Waduh, kacau urusannya. Nah, nih gue tembus ini, gue lewatin nih ke belakang dulu nih, ke belakang lo, ke depan lo. Ya, gue jalan lagi nih, ntar dulu. Waduh, bagaimana sih ceritanya? Tuh kan, ya, ayo Spiderman. Waduh, tuh, nih gue tembusin, gue ke kiri, gue ke kanan, ya, gue ke kiri, gue ke kanan lagi. Ya, lu nggak mati. Masa main galaksi begitu lu? Lah, ya kan gua jagain lu. Tuh, gua ke kiri dulu, gua ke kanan dulu, gua tembusin lu. Bisa kagak nih? Ya. Wah, nih gua tembus nih ke depan nih, ke depan nih, tuh. Ya. Lah, mana si joget? Ya, dulu lah Spiderman lah. Ya, aduh, mantap lu. Ya. Atuh, gua lewat tuh. Weh, bablas, menang. Weh, gua menang. Wih, mantap tuh, del. Gua menang tuh, del. Main galaksi del tuh. Wih, bagus tuh, mantap. Ya, gue menang lagi tuh, ya asik. 2-0, 2-1. Enak aja lu tuh kan. Gue bisa menang tuh, sanggup tuh. Tuh, del, asik. Udah tuh. Waduh, awas nih. Gue lagi nih pengen joget itu kan. Lu menang lagi kan? Iya udah, kita satu tim menang ya. Lu sendiri kan. Bagaimana sih ceritanya tuh lu tuh kan. Tuh, Spiderman. Lu kejar sih gue nih kagak kenal kan nih. Gue buat latihan nih. Main galaksi lagi tuh kan. Tuh, gimana sih ceritanya nih? Ya aku diputerin begini nih. Kagak kenal nih. Ya sini ya. Aduh. Waduh, tar dulu nih, tuh, jalan, tangan lu nyangkut sama gue tuh, nyangkut tuh kan. Gimana sih ceritanya? Aduh, gue menang 2-1. Iya, waduh, mantap tuh. Aduh, menang lagi ya dah, gue kalah asik. Aduh, deg. Cailah, mantap. Waduh, yuk kita main lagi, ayo. Iya udah lu balik. Lah, Del, lu nggak boleh jatuh Del, ya. Belum main udah jatuh lagi aja terus kan giliran jaga dia di depan agak-agak sanggup gue deh.